Maria tukuhaririirie Kiheo Kabiru. Andu 3 gukua na angi 6 kugurara uru mutino-ini wa barabara Sagana Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga. Ngari cia ukui kugathikwo mitambo ya kugiririria mitino na mitaratara ya kugiririria murimu wa Ebola guku bururi-ini kwambikwo. Vile nimesema tutataka kumap out all the legal entry points and exit points. Na ngagi kunyita ugeni tutirithanie nginya riria turikorwo tugikira gaturumo mohoro-ini maitu ma Kiheo Kabiru Thaa 3 na kuria turambiriria na riboti ya kieha kuria andu 3 makuite na angi 6 kugurara uru mutino-ini muru wa barabara. Mutino uyu ukuruhanitie ngari na nduthi Kahiro barabara-ini ya Sagana guthie Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga. Agikira ndeto ino mukonde munene wa borithi Matthew Magira augite mutino ucio ukuruhanitie ngari muthemba wa matatu na boda boda na kuria andu 3 makuire hau. Mwandĩki wa mohoro niwe uratuhingurira riboti ino. Andu 3 ni makuite hau guku angi 6 makigurara uru mutino-ini wa bara uria uhanikire barabara-ini ya Sagana guthie Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga. Agikira ndeto ino mukonde komanda wa borithi kaunti-ini ya Kirinyaga Matthew Magira augite mutino uyu kuruhanitie nduthi na ngari ya ukui wa muingi. Wa vita na accident imefanyika hapa area hii ya Kahiro na ilikuwa ya Nissan na watu wa pikipiki watatu. Kuringana na ikari ya Kahiro mutino uyu uhanikire kiroko kia umuthi na nduthi iria niyo yuma na andu 3 igutwarithagio na thibidi wa iguru na iguthanire kiongo gwa kiongo na ngari iyo ya ukui wa muingi. Vijana 3 walikuwa wametoka pande ya Sagana wakiwa wamebebana na pikipiki. Wakanipika mahali nilikuwa nimesimama kwa barabara. Wakasema wavuke pande nyingine waingie kwa duka. Hao vijana wakavuka na Nissan ilikuwa inatoka pande ya Kagio. Wakakutana Nissan na pikipiki kagongwa na gari. Hao vijana walikuwa 3 wakakufa hapo. Nissan ilikuwa imebeba watu inaelekea pande ya Nairobi. Na ilikuwa hapo mbele kulikuwa na watu 3, dereva na watu 2. Watu wawili walikuwa wamekwama hapo mbele. Mmoja alikuwa amevujika miguu kabisa. Na huyo mwingine hakuwa ameguswa mahali lakini alikuwa amekwama hapo. Tukamtoa akatuambia hana mahali anasikia uchungu hata kidogo, lakini huyo mwingine tukapata amevujika mguu kabisa. Tukamtoa na akachukuliwa na askari na akapelekwa hospitali. Munene wa borithi kaunti-ini ya Kirinyaga augite atandatu aya ria magurarire uru mateng'eririo thibitari-ini wa Sagana na ni marathie na mbere na kwamukira urigiti. Oho niongereire na kuga miri ya aria makuite itwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari wa Murang'a kaunti guku nduthi na ngari iria ithukangire kumana na mutino uyu igitwarwo ceceni-ini ya borithi ya Sagana. Kiribotera Kiheo TV Jitagwo Jerry wa Njuguna. Ngatho Jerry wa Njuguna ni tondu wa riboti iyo tugithie na mbere ari njira imwe ya gutigirira ni kwagia na ubaciriri makiria ari ukui ruhonge rwa ukui guku bururi-ini rwambikite mitambo ya ukinyaniria ya mwanya iria ikugathikwo ngari-ini cia ukui iria ithiaga ng'enda cia kilomita 40 harĩ igana. Oho ngari cia andu kiumbe iria ithiaga kilomita 110 harĩ ithaa onacio ni ikukorwo ikigathikwo mitambo ino. Kuringana na muikariri giti wa ruhonge ru Edward Gitonga ni ati matereba othe ni mabataire gukorwo magitia watho uyu. Ukurasa wetu wa runinga ya ni kurari na thina munene muno barabara-ini citu. Ithuĩ ta speed governor and road safety ni tunogetio ni uhoro uyu wa andu gukuira barabara citu. Turauga no nginya ngari kuhorera citware andu from point A Nairobi to Meru, Nairobi to Mombasa and wherever else. Ate barabara citu ni gucenjia na barabara citu cia hinguka ici uraigua cigitwo super highway itare na kunyitwo speed ucio gukorwo ri thina munene muno because we will be experiencing a lot of crashes. Tutikurekereria ringi andu aitu mathire na monjerio barabara. Twenda kwira ndereva ciothe ni nginya mamenyere thibidi ino turauga ya 80 tondu nikio turarehire exercise ino na ta ciumia 3 gutire mundu toy barabara ni gucenjetie. Andu othe ni mararigwo niki no ino ni we cenjetie barabara citu na turauga atiriri
ona to stika iki andu a governor othe riu mwakuruta wira hamwe nigetha mikora yothe yumirio yothe turenda gutigirira governor iria irarenga barabara na gutire customer wahenirio ciumia ithatu I want to put the record straight. Ciumia ithatu mitino iria yonekete iri umwe wari mwingi baadhi ya cukuru ndiri mwana yoragire iria ngira ari matu yoragire mwana wa 1.5 years. So turauga atiriri iyo niyo njira iria twenda guthira na niyo tukugerera nigetha tuone andu aitu othe ni mamenyererwo barabara-ini citu. Kiri mundu wa speed governor ukurihia ngari iria gucoka tondu mbeca ciao ni moete koguo mundu na mathie na mbere tondu process ndirathira ni turamenya ngari iria turaciroka ni tuikite turathi tukiroraga ngari iria iracokio ni iria irathi inspection na wiritwo kahinda gaka niko winako ndukurihio na nduru cokia ngari kuria wekirirwo governor irorwo warihio ureport kuri ithui akwithondekwo itigirwo ni njega tunine mitino ino ya barabara ni kugitira mioyo ya andu na indo ciao na riu iria ikoretwo cigithira ni mioyo ya andu irakwira barabara na indo cia andu aitu igathirira barabara-ini ko tukoria thirikari ino irokire njeru ni marehe mikakati iria yagirire barabara kurikia gwaka itekiritwo marking itekiritwo signs ino ni cukuru wi haha he kundu speed ino barabara icio ni igutuma andu aingi muno makue. Tukiuma mwena ucio twerekere kungi na kuria gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya augite thirikari yake unyitaniri-ini na thirikari ya kibũrũri ni igite na mitaratara ya kugiririria murimu wa Ebola gukorwo ukiingira guku bũrũri-ini kwitukira muhaka wa Kenya na Uganda kaunti-ini ya Trans Nzoia. Natembeya ni ataririe na kuga ati maabitha a urigiti ni matumitwo na niguo gukorwo magithima aria othe maraingira guku bũrũri-ini ta uria Maureen Wanjiru wa Njeri aratuithiraniria. Kurumirira gutubuka kwa murimu wa Ebola kuma bũrũri-ini tũrigainie wa Uganda, riu gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ndumĩrĩri yake augite thirikari yake ni kunyitanira na thirikari nene hari mitaratara iria yareirwo ya kugirĩrĩria murimu wa Ebola gutamba guku bũrũri-ini na makiria mihaka-ini icigo-ini ta Suamu kaunti-ini ya Trans Nzoia. Kuna mambo ambayo tumepanga kufanya. Jambo la kwanza ni kureactivate rapid response team katika county and the sub county levels. Vile nimesema tutataka kumap out all the illegal entry points and exit points kuhakikisha kwamba tunapunguza hiyo movement kati ya Kenya na Uganda. Natembeya augite maabitha ogima wa mwiri no mathiete na mbere na kwamba hama mihaka-ini magithorima andu aria othe maraingira guku bũrũri-ini na niguo gutigirira gutire ndariri cia murimu ucio ciaingira guku bũrũri-ini. Jambo la tatu tunatafuta ile contingency planning for logistics and supplies. Kuna vile vifaa ambavyo vitahitajika including PPEs. Tuko kwa mipango kuhakikisha kwamba tunavipata ili kama vinahitajika wakati wote viwe viko available. Pia tunataka kuongoza surveillance. Ule mpaka of course vile nimesema interaction is very free, lakini kwa sasa tutaongeza surveillance. Ndio na tuko na county commissioner hapa na timu yake. Tutahakikisha kwamba hata wale machiefs na assistant chiefs na nyumba 10 along the border wanakuwa alert kuhakikisha kwamba hiyo movement ya watu inapunguzwa. Hideni riu kamishna wa borithi kaunti ya Trans Nzoia William Riomba augite ona maabitha a borithi ni mekunyitanira na maabitha a ugima wa mwiri gutigira mihango ya guthorima muingi mikira-ini ni yathie toria ifangitwo. Hadhari kwamba ni vizuri, ingawa hatuwezi kuwazuia kwenda kule na kurudi, lakini ni vizuri kwa wakati huu kukaa ndani mipaka yetu ili kujaribu kuona kwamba hatukuwa na mahusiano mengi na nchi jirani na movement mingi ambayo inaweza kupelekea pengine kwa sisi kuambukizwa na maradhi hayo. So tutafanya mikutano na machifu wangu hadi katika kiwango cha vijijini kule. Tutatutumua mfumo mzima wa ngao kuona kwamba wananchi wamepewa ufahamu wa kutoshwa kuhusu hizi dalili na jinsi ya kujikinga nazo. Handu-ini ha Kiheo TV njĩtagwo Wanjiru wa Njeri.
mbere riri wiki nayo gutana mbere na kweheria kundu gutiganite guku bururi-ini maabitha a ugitiri hamwe na ikundi itari cia thirikari inyitanire na mũingĩ nĩguo kũhithũria nyanake iria ciĩgiranĩtie na wĩkinaĩ icigo-inĩ itiganĩte guku bururi-ini. Mũrigito wa mohoro agathaũ wa Mwangi iria tũharĩrĩirie Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũgĩa na ũnyitanĩri na honge cia ũgitĩri nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri guothe bũrũri-inĩ, kuona atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ nĩ mekuruhanĩtie na ikundi cia itoi. Maya mokĩte rĩrĩ honge cia ũgitĩri oro ũndũ ũmwe na itarĩ cia gĩthirikari kũgĩa na gĩikaro nĩguo kwarĩrĩria mĩtaratara ya kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ. There has been implementation of the county action plan that was established by Kakamega County in the year 2019. Kũringana na mũtaaramu wa kũhũrana na ciĩko cia wĩkinaĩ Rahabu Wangari nĩ atĩ mũcemanio ũcio ũrongoreirie gũkũrana andũ arĩa marathing'ĩrĩria mbeũ njĩthĩ kwĩingĩrania na ikundi cia itoi. So today we had the county engagement forum on countering violent extremism to basically look at progress of what has been undertaken so far, to be able to recalibrate the particular initiatives that they are undertaking in the pillar work groups, but also to plan together and to see how we will be working and strengthening the works that we do so that we are all aligned. Mũingĩ ũgĩtongorio nĩ atongoria makanitha, aciari hamwe na arutani nĩ mathingatĩtwo gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria mwena-inĩ wa mathomo marĩa ciana irathomithio nĩ magĩrĩru nĩguo matikae kũhũthĩka na itoi. Rĩu mũnini wa kamishona kaunti-inĩ ya Kakamega ya gatagatĩ Franklin Nyang'ori nĩ athing'ĩrĩirie mũingĩ bata wa kũiga ũgitĩri. Oho nĩ augĩte ũgitĩri ũgacĩrithĩtio guothe bũrũri-inĩ. Kwa sababu ya mara kwa mara unasikia maneno ya alisababu na lazima tuweke mikakati ya kutosha. Ndiposa tukawa kuanzia mwaka wa 2018-2019 tukaanza kufikiria njia ya kumanage security itakuwa haje. And then from there come up with the county action plan pamoja na national government na county government ya Kakamega County. And aswa sana ile machukumu waliotafuta wakati wakitengeneza county action plan ndio tulikuwa tunaangalia hapa, tunataka tuanze kuimplement. Ngĩribotera mohoro ma Kiheo TV niĩ Agatha Owairimu. Ona thengia ya thirikari kũgũithia thogora wa bataraitha arĩmi arĩa marĩmagĩra hakuhĩ na taũni ya Nanyuki macakaĩte atĩ bataraitha ĩyo ndĩraigana. Arĩmi aya maugĩte atĩ maratanyĩte gũkora bataraitha nyingĩ ĩndĩ ihinda-inĩ rĩrĩ marenderio o mĩhuko mĩnini ĩtaratwarana na matanya mao. Mũrigito wa mohoro Suzani wa Ngoro arĩ na riboti. Arĩmi mwena wa Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ macakaĩte makiuga matirona bataraitha ya kũigana. Arĩmi acio moigĩte nĩ maratanyaga gũkora bataraitha nyingĩ ĩndĩ mathiĩ kũgũra marenderio o mĩhuko mĩnini ĩrĩa ĩtangĩmaigana ũrĩmi-inĩ wao. Nalimia hapa kwa shamba ya jeshi, niko na eka 4 na nilikuwa nataka mifuko kama 8 hivi. Lakini kulingana na watu ni wengi nikaambiwa nitapata 3 na bei ya 3,500. Tukaona tu afadhali mwingine apate kuliko wengine wakose wengi. Makiaria marĩ makũmbĩ-inĩ ma irio nyũmũ taũni-inĩ ya Nanyuki moigĩte maratanyĩte gũkora bataraitha mũthemba wa CAN no makinya marakora gũtirĩ makĩenderio mũthemba wa DAP. Hii ni DAP na ndio inatangulia kupanda. Tulikuwa tumepanda bila, saa hii ndio tunawekelea hii na ilikuwa inataka top dressing. Afadhali kabisa. Iko afadhali kabisa na serikali nimeishukuru sana. Oho nĩ matũgĩrĩtie ikinya rĩa thirikari rĩa kũgũithia thogora wa bataraitha nginyagia ciringi 3,500. Kana tuwa thirikari Ruto. Na ntungwete kwa thirikari Ruto hii maneno ainge kuja mzuri. Kwa kuiba thirikari Ruto naendelea gututethia. Still wali mbatenganĩtie. Wengine waambiwa walio wate system na baka fertilizer. Kwa hivyo
no mwanka tuone thirikari nĩ kuone bataraitha no tutosha. Ngiribotera mohoro ma Kiheo TV ngetika Suzani wa Ngoro. Na tugicokereria arutwo na arutani kwirutira gutheria tauni ya Thika kaunti-ini ya Kiambu. Institute All Gorgeous Hair and Beauty, siku ya leo tumeungana kama wanafunzi pamoja na walimu wetu ili kusafisha mazingira hapa Thika. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Jewel Professional College is a Christian-based college located at Roysambu at Jewel Complex 6th floor along Thika Superhighway. We offer different courses. We have journalism, cosmetology, hospitality, clothing and technology, electrical engineering, ICT, and plumbing. We also offer short courses like pastry and bakery, basic cookery, housekeeping, ICDL, languages, and customer service. Karibu Jewel College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kimuma Engineering Systems ni kabuni njetekereku hari wendia wa indo ciothe cia thitima. Kimuma Engineering Systems marakurehera indo mwanya mwanya ta CCTV cameras mithemba yothe, batteries, inverters, fire extinguishers na bei bacĩrĩre. Kimuma Engineering Systems ni magwĩkagĩrĩra rũgiri rwa thitima nĩ ũndũ wa security. Ona ningĩ magagwĩkĩrĩra access control mawabici-inĩ. Rĩu ningĩ no magwĩkagĩrĩra gate cia remote na motungata mangĩ matiganĩte. Kabuni ĩno ya Kimuma Engineering Systems ĩkoretwo tungata-inĩ ũyũ kwa makĩria ma mĩaka 10 na gũtungata mabũrũri ma East Africa, ũndũ ũrĩa mahotanĩire ngerenwa itiganĩte. Cera nduka itiganĩte cia Kimuma Engineering Systems. Mwena wa Nairobi makoragwo Kamae Road, umanĩte na Luthuli Avenue, nyũmba yũĩkaine ta Nyandarua House, gorofa ya kerĩ, room number 204. Ningĩ mena branch ĩngĩ ĩtagwo Kema harĩa Gaberon Road hakuhĩ na mũkawa wa Sagret Hotel, nyũmba ĩtagwo Pwani Guest House ground floor. Na kwa mwena wa Kasarani me harĩa Max Plaza ground floor, kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station kũrigania na Family Bank. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0721 250 846 0721 250 846 kana 0712 828 896 0712 828 896. Kimuma Engineering Systems, security at its best.
uri muhaririria wa magongona ona kana muri kanitha na ni murabatara indo cia kuhunjia ona kana cia kwanirira, Smart Search Limited nikio kihonia giaku. Smart Search Limited ni duka wa wendia wa indo ciothe cia kwanirira kana cia kihunjio, magikwenderia microphone mithemba yothe hamwe na stand ciacio. Speaker cia ikiro ciothe nicio full range, mid range, bass na monitor speakers hamwe na stand ciacio. Ona ningi no marakwenderia indo cia kuina nicio keyboard, guitar, drum set, violin, oro ndomwe na generator cia mithemba yothe. Makoragwo Nairobi Kamae Road kurigania na Lucky House. No aranirie na Smart Search Limited kugerera nenda ciao cia ukinyaniria kana umahurire thimu kugerera 0720 046 100 kana 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Mwana ni Kiheo kuma kuri Ngai na kiria kireragwo na upaciriri munene niguo agatuika mundu wa bata agimara. God gave me eyes, God gave me eyes to see His word. Nyitanagira nani Agatha wa Irimu thiini wa tabarira ya canjamuka na ciana ceceni-ini ya Kiheo TV. Turere mwana twi hamwe gikanitha githukuru ona gicagi. Ruoro rugitema. Nyitanira na njorua cio memerekia Francis Wairura na Wanjiko wa Mwangi ociegira thinacera cia rucini nginyagia thaa 3 ikiumagara. Tumurike tabarira ciothi wa nambere, magatheti, ugima wa mwiri, githomo, wonjoria hamwe na maria maturigiceirie na oho tukarika mohoro-ini eni tumenye uria bururi uraire. Gugithireruka thiini wa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nitwacokereria mwiroreri wa Kiheo TV na ngakunyita ugeni kerekeire ya ya keri thĩinĩ wa Kiheo Kabiru Thaa 3 na arĩta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia sekta ya thogoreta thĩinĩ ya thĩ ahũri biacara thoko-inĩ ya Daraja mbili kaunti-inĩ ĩyo nĩmatabarĩtie gĩthurano na nĩguo gũkorwo magĩthura arũgamĩrĩri marũgamagĩrĩra thoko-inĩ ĩyo. Nilikuwa naulizia kiti cha Vice Coordinator Daraja mbili New Clothes. Nashukuru Mungu kwa sababu hii safari tumetembea haijakuwa rahisi. Ni Mungu tu amesimama na sisi na tumeonekana tukiwa washindi. Ninashukuru wote wenye walinipigia kura na ninasema ukweli tutajaribu kushirikiana na our governor ili tuone vile hii soko itakuwa sawa. Nimechaguliwa kama secretary wa hii group ya Daraja mbili New Clothes. I am so humbled. It has been a long journey, but I thank God for those who voted for us. Thank you and may God bless you. We want unity in the market, in the new clothes sector. We need a lot of things to be in place. One of them, tunachowa 160 130. That's a lot of money for those people who have small stock. We want to meet our governor, our able governor, so that we can discuss about that. And another thing, we don't have latrine where we can use it
We need that as a change for Daraja Mbili new clothes. And another thing, most of us, some wanatandika kwa barabara na huko nafasi ni kidogo. We need our able governor to look at that. And another thing, kama watu wa new clothes, tunaomba hii serikali ya Governor Simba Arat, there's a lot of money in the affirmative for people who are doing businesses. We want that money. We need to discuss about that. Leo hapa tuko katika Daraja Mbili Market, tunaendelea na uchaguzi wa viongozi. Kuna sheria ya county government ya 2015 ambayo inasema kila soko iwe na viongozi ambao wamechaguliwa na wafanyabiashara. Katika soko kubwa la Daraja Mbili is a regional market na inaleta mambo ya ushuru, inaleta kazi nyingi hapa, hata biashara wa mama kwa wazee kwa vijana, kazi yao sana wanafanya hapa katika hili soko. Hili soko ambalo liko na watu kutoka Tanzania, kutoka wapi. So lazima tuwe na uongozi ambao utakuwa mzuri, sio wa kunyanyaza watu, wa kufanya kazi nzuri, ndio watu watoke kaunti zingine na nchi zingine waweze kufanya biashara. Arutwo a thukuru ũmwe mwena wa Thika nĩmokĩte hamwe nĩguo gũkorwo magĩtheria taũni ya Thika thutha wa gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku, kuona atĩ kwarĩ na mbica cia ateti na iria mahũthĩrĩte rĩrĩa kambĩini. Makĩambia hĩndĩ ya mĩhang'o ĩyo, arutwo hamwe na arutani morĩtie ateti gũkoragwo na mũbango wa gũkorwo magĩtheria thutha wa gĩthurano. Thĩinĩ o rĩu nĩmorĩtie thirikari ya kaunti ya Kiambu magĩe na mũbango wa kweheria gĩko na nĩguo gwĩthemana na mĩrimũ ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria gĩko. Nilikuwa naulizia kiti cha Vice Coordinator Daraja Mbili New Clothes. Nashukuru Mungu kwa sababu hii safari tumetembea haijakuwa rahisi. Ni Mungu tu amesimama na sisi na tumeonekana tukiwa washindi. Ninashukuru wote wenye walinipigia kura na ninasema ukweli tutajaribu kushirikiana na our governor ili tuone vile hii soko itakuwa sawa. Nimechaguliwa kama secretary wa hii group ya Daraja Mbili New Clothes. I am so humbled. It has been a long journey, but I thank God for those who voted for us. Thank you and may God bless you. We want unity in the market, in the new clothes sector. We need a lot of things to be in place. One of them, tunachogua 160, 130. That's a lot of money for those people who have small stock. We want to meet our governor, our able governor, so that we can discuss about that. And another thing, we don't have latrine where we can use it. We need that as a change for the Daraja Mbili new clothes. And another thing, most of us, some wanatandika kwa barabara na huko nafasi ni kidogo. We need our able governor to look at that. And another thing, kama watu wa new clothes, tunaomba hii serikali ya Governor Simba Arat, there's a lot of money in the affirmative for people who are doing businesses. We want that money. We need to discuss about that. Leo hapa tuko katika Daraja Mbili Market, tunaendelea na uchaguzi wa viongozi. Kuna sheria ya county government ya 2015 ambayo inasema kila soko iwe na viongozi ambao wamechaguliwa na wafanyabiashara. Katika soko kubwa la Daraja Mbili is a regional market na inaleta mambo ya ushuru, inaleta kazi nyingi hapa, hata biashara wa mama kwa wazee kwa vijana, kazi yao sana wanafanya hapa katika hili soko. Hili soko ambalo liko na watu kutoka Tanzania, kutoka wapi. So lazima tuwe na uongozi ambao utakuwa mzuri, sio wa kunyanyaza watu, wa kufanya kazi nzuri, ndio watu watoke kaunti zingine na nchi zingine waweze kufanya biashara. Tukiumana na ucio twerekere kungi kuria arimi kaunti ya Trans Nzoia moritio gukorwo magĩbundithio mĩtaratara ya kĩrĩu ya ũrĩmi na nĩguo gũkorwo makĩgacĩrithia maciaro mĩgũnda-inĩ yao. Riboti kuuma kũrĩ ministry ya ũrĩmi yonanĩtie atĩ arĩmi aingĩ matimenyete ũrĩmi wa kĩrĩu, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kuona maciaro oro manini. Mũikarĩri
ma urimi mwena wa Kitale Fred Kiheo augite monania ma urimi mwaka uyu ni maguthomithia arimi njira itiganite cia uria mangiona umithio makiria ta uria mwandĩki wa mohoro Joki wa Maina aratigĩrĩria. Arimi kuma kaunti ya Trans Nzoia nimoretio kuhimbiria na kwiruta njira cia kiriu cia urimi niguo kugacirithia maciaro mao. Uu ni kuringana na murugamiriri munene wa urimi mwena ucio Fred Kemboi uria wongereire na kuga ati mathomo ma urimi mangikinyanirio na njira ya arimi gwitikira kwiyumiria na kwamukira mathomo mau. Kemboi ni augite ati mathomo maya ma urimi kaunti-ini ya Trans Nzoia matanyitwo kuguna murimi na njira itiganite cia kumuteithiriria kugia na maciaro mega migunda-ini. Our farmers, wale wakulima wetu katika Trans Nzoia watumie hii nafasi waje katika show yetu ya mwaka huu. Pia tutauliza shule mbalimbali walete wanafunzi wao waje katika show yetu. Tuta extend pia hii invitation ifikie pia counties kama vile West Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, Bungoma, Kakamega, wote ambao wanaishi karibu na Trans Nzoia waje katika maonyesho ya kilimo ya Trans Nzoia. Riboti kuma ruhonge rwa urimi ni cionanitie ati arimi aingi matire marataũkwo ni uhoro wigi urimi wa kiriu undu uria umanyihiirie mieke ya kwamukira maciaro mega. Kama nilivyosema hapo kabla, matayarisho tayari yanaendelea. Mashamba ya mahindi yametayarishwa na tunatumaini kwamba kufikia tarehe hiyo ya tarehe 26 tutakuwa tayari. Karibuni wote muje katika maonyesho yetu ya Kitale ya mwaka huu. Githie na mbere na gukumathira maria marathi na mbere na gukunuka guku bururi-ini njitagwo Joki wa Maina. Nigatho Joki wa Maina ni tondu wa ripoti yo kungi nakuo aikari a Kasarani ni matetete iria maugite ni guthuka kwa mitaro ya sewage guku makiuga ni ugwati munene harimo. Makiaria na andĩki a mohoro a ceceni ya matarĩrie ugwati uria ukoretwo makũrire maitho kwa ihinda iraya. Hĩndĩ o rĩu kambuni ĩrĩa ĩheanaga motungata ma ũtheru mwena ũcio nĩ yumĩrĩtie riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki wa mohoro wa Jibu wa Mũrũthi. Aikari a Kasarani kaunti-ini ya Nairobi na aria mekuyuritwo ni matukuyanio ni undu wa mutaro wa gute mai ma giko guturika na gucũngĩrĩria mũnungo mũru mwena ũcio ndumwe na kuhotomia rĩera rĩa wonjoria. Kanmwagi na hii sewage inatusubua. Na hapa kuna mtu amelala kwa kazi, kuna mtu atumia akili venye inafaa kutumiwa. Kuna mtu amelala kwa ofisi na afaa aende nyumbani juu hakuna kazi. Hii sio kitu ya kushira uambiwe, hii ni kitu ya kujiambia wewe mwenyewe. Hii kitu inatukasirisha. Makiaria na andiki a mohoro aikari aya maugite ati na guoya giko kiu kiahota gucũngĩrĩria mirimu iria yumanaga na giko. Haya, majina naitwa Steven Murage. Mimi ni mkazi wa hapa Roysambu, mimi ni driver. Pia nafanya kazi ya kuuza vitu hapa, materials, simiti, mawe, na hii sewage imetuletea shida sana hapa. Harufu yenye iko hapa ikiingia kwa barabara, vumbi yenye tunakunywa inatuletea mashida ya kifua na venye kuna magonjwa mengi. Oho ni mongereire na kuga ati kuona hau hena ibanda iria ciendagirio irio mena nganja na utheru wa irio icio. Hapa hii sewage inatuletea madhara. Hapa kuna mikahawa ambapo tunakulanga kufika masaa lunch. Yote hii sewage ndio ile inaenda kwa ile mkahawa iko pale, nyingine ndio ile watu wanatembea na magari zinarukishwa pande hii. Sasa hapa ni mrupuko maugonjwa ndio tutapata huko. No gukiri o uguo kambuni iria irũmbũyanagia na mitaro ya gute mai ma giko kaunti-ini ya Nairobi ni ikinyetie mwena ucio wa Kasarani na kwambika mihang'o ya guthondeka mutaro ucio, no mageria maitũ ma kwaraniria nao imwe kwa imwe ni makorirwo makiringa ihiga. Thutha wa aikari a Kasarani kaunti-ini ya Nairobi gukorwo magiteta ni undu wa gututhuka kwa mai, riu ruhonge rwa Nairobi County and Water Sewage ni rwikinyetie na niguo kwambĩrĩria guthondeka mutaro uyu. Handũ-inĩ ha Kiheo TV ria kwaritwa Karo Wajiko. Na tulithii na mbere andũ mũgwanja nĩo makuĩte gũkinyĩria rĩu kumana na ũnyui wa njohi mũthemba wa smart vodka oro ũndũ ũmwe na trace.
akiaria na andiki ya mohoro nja wa wabici yake muthenya wa ira munene wa borithi gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Isiolo Captain Colin Saina augĩte atĩ mũndũ ũmwe nĩ orĩte maitho thutha wa kũnyua njohi ĩyo. Gũkĩrĩ ũguo wendia wa njohi rĩu nĩ wĩkĩrĩirwo mũkana mwena ũcio, na gũkũ aikari mwena ũcio makĩria thirikari gũkorwo ĩkĩingĩrĩra nĩguo gũkorwo ĩkĩmateithĩrĩria kuona atĩ ũhũthĩri wa njohi icio nĩ ũtuĩkĩte ũgwati mũnene. Pelekwa upande wa Oldonyiro. Kwa hizo cartons imeweza kuleta madhara na tumepoteza watu 7. Na jana kuna mtu mmoja aliletwa hospitali tena na anaendelea na matibabu, lakini amepoteza kuona. The person has lost their sight but is recuperating well. And out of that tukapata alikuwa amenunua carton moja akakunywa chupa moja ya hiyo counterfeit drinks. So we are appealing to members of the public, wananchi watukufu. Kuna katoni 14 bado ziko kwa wananchi huko na zilichukuliwa, so tunawaomba wazirudishe kwa sababu hatutaki ilete madhara kwa wananchi tena. Tunaomba wazirudishe, wapeleke kwa police station, especially upande wa Oldonyiro. Ile kwa investigation imefanywa, kuna brand mbili, moja inaitwa Trace na moja inaitwa Smart Vodka. Tukisema hiyo kete, tukisema hiyo akabangi, tukisema hata hiyo mirap imeharibu. Kuna pombe juzi ninaona imeua watu hapa. Na hata ni katikati ya town. Sasa si hata sasa huko nje. Hiyo pombe ilikuwa hapo katikati ya town. Illicit brewer ambaye sijui ni madawa gani imewekwa. Watu walikunywa na wakakufa, watu ambaye hata media iliangazia na watu waliona. Ithenya-inĩ rĩa gũteithĩrĩria ciana iria njũgĩ na iria ciumĩte bamĩrĩ itarĩ na ũhoti, Gavana Joshua Irũngũ augĩte atĩ wabici yake ĩna mũbango wa kũheana basarĩ 100. Ihinda-inĩ o rĩu Joshua nĩorĩtie anyiti itemi sekta-inĩ ya gĩthomo gĩcigo-inĩ kĩu gũkorwo magĩetha njĩra cia gũteithĩrĩria nĩguo arutwo aya mathiĩ na mbere na mathomo mao. Gavana Joshua arĩtio thukuru-inĩ ũmwe wa thekondarĩ wa Kĩwanja wa ndini ya Gĩthĩga. Kiwanja secondary school, primary school. Kule tulikuwa tumekuja Kiwanja secondary school, day secondary school, mahali tulikuwa tunafanya prize giving. Tulikuwa tunapatia zawadi wale watoto wamefanya mzuri, in a way of motivating the others. Na tumefanya hiyo kazi, imekuwa mzuri tangu asubuhi na kuongelesha hao wazazi pamoja na watoto, na hiyo sherehe imekuwa mzuri sana. Na tukiwa pale kuna mambo tumekubaliana. Jambo ya kwanza kwa mambo ya mashule, kwa mambo ya masomo, tukiwa na mheshimiwa wetu wa hii kikao wa Githega Ward, Mheshimiwa Gitahi, kuna mambo kidogo ya Githega tumepata nafasi ya kuongea na kukubaliana. Ya kwanza, hapa tunafahamu ya kwamba kuna wazazi wetu, kama hata kule tumetoka hapo Kinamba Kiwanja Secondary School, ya kwamba unaona kuna wazazi wengi hawawezi kulipa karo ya shule. Na kwa hivyo hata ukiona mafasi yao unaona bado hawa wazazi wako mapato yao ni kidogo sana. Na kwa hivyo kutoka hapo tumesema ya kwamba tutakubaliana assembly ikifunguliwa, Gitahi mheshimiwa ni mmoja kati ya wale wataenda kusukumia kule kwa bunge yetu, na ndio tuone ya kwamba basari imeongezewa, imefika milioni 100, na ndio tuweze kuinua maisha na kupatia watoto wetu. Kwa sababu tumeamua ya kwamba kama Githega, mimi nitashikana pamoja na yeye tuhakikishe ya kwamba hakuna watoto wetu hata mmoja tutakubali akose kwenda shule kwa sababu ya karo. Tutawapatia basari na kupitia kwake na viongozi wengine kama wale tuko nao hapa, wengine ni walimu, wengine ni wale wanaenda retire. Tunataka tutaungana pamoja ndio tuweze, hata ikiwa ni mchango, tufanye mchango mkubwa sana, na tukiongoza na pamoja na mheshimiwa tutaleta wageni wengi hapa, na ndio tuone tumeestablish a Githega Educational Fund. Leo
tunashukuru sana kwa sababu tumeweza kutembelea mashule mawili, shule ya Kiwanja Primary na Kiwanja Secondary School, na tumeona hali ilivyo. Mashule mengine yako katika hali duni, na tumechukua jukumu kama viongozi na tukasema kwamba tukipata wafadhili ama donors ambao watakuja watusaidie hii kazi ili tufanyie hii community yetu kazi. Tumesema ya kwamba katika hizi mikutano kile kitu ambacho tu katika viongozi tunaweza fanya ni kusaidia hawa wazazi katika kushikilia elimu. Kwa hivyo tutashikilia katika basari na tuhakikishe kwamba wako na kitu katika mifuko yao ili waweze kutenda kazi ambavyo inafaa. Tutahakikisha kwamba program za kilimo tutaweza kuimarisha ili hawa wazazi wapate ile pocket capital ya kuraise hawa watoto na pia kuwapa elimu ambao elimu ni bora. Kwa hivyo nataka kusema asante kwa washikadau wote katika hizi shule zote, na tuseme tutafanya kazi kabisa ili tuhakikishe kwamba hawa wanafunzi wako na elimu ya kutosha. Na riboti yangu ya gukorwo igitegerania mohoro maitu ithaa-inĩ ya Thaa Ithatu, ana nĩ ngatho kũrĩ we mwĩroreri wa Kiheo TV wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ akirora imwe cia ndũmĩrĩri cianyu iria mũthiĩte na mbere na gũtũma, ikiona Steve Thaa cha Mũigai Itachu kanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ, Mũrĩthi Chuka no gakĩnjĩra wĩ mĩtambo-inĩ mũno, kĩgeithĩke Jake Kabiru, asante oro ũndũ ũmwe na Kĩrĩma hamwe na mũndũ ũgũtũkwo Icale. Ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, na arĩa angĩ othe makorwo magĩtũma ndũmĩrĩri ciao nĩ ngatho nĩ tondũ wa kwĩrorera Kiheo TV no gũtũrekaga kana gũtũheaga mathaa maku nĩgetha tũgakorwo tũkĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Twakorwo tũgĩcemania mũthenya ũngĩ thĩinĩ wa Kiheo Kabiru, nĩ ndagũthomera mohoro maya njĩtagwo wa mbere wa Kimani, nĩgũtiga ngwendithĩrie